Joto BMA official YouTube channel lai tonai takum khu ma phalang pheu naro joto no phai kam naro bo channel lo puila phai mong haing ke subscribe khedi akanaro ni lahapal brehapal ke joto group tomorrow phono share khedi hiye kabo few moming ke jongbo BMA official YouTube channel de naro no khupo kaham hamya ju dala re tonai abom bo naro bo naro ni nang khuma chung sayo naro chini bo BMA official YouTube channel khudi ke phaidi takum kro tinio ni chung sasu khoro no khalaina nah tinio boro joto su phainai rono skangthro khakchang ma kok ma sapiung ke chini je nai tongne rono phano nano khakchang ma sau ke tinio ke chung bo ke ha BMA ni tuithe mung de yo ke bo 60 kanchanpur ni constituency yo chung ke ha open debate phano himai ha arpo bo ke ha akan Anandoni town hall no info town hall senior chung open debate dikhe jebru pho salai mai mo kema ke ha jora chung khoiklai lai tin ke bo ke no chung to ke achu laipai no tong ha ke boro sisa jini BMA ni kok mano sisa tu ye angna no samchum ma ke BMA ke Bru Media Association ye chung ke ha tho stay ha ke ya prisel lai tong ya prisel mo phono ekdom me nai chung ya kam klau ke seme mani ekdom ta ok ta ba ke no selai tong ke bo ke chung so chung ma ke ma chini jatiyo chini bru ke han phono mene TV channel ke phono kroi news channel ke wang ke registration ke te mo abdi ma ke phono chin ke ungya kengmon ba wo chung ke to zero tong pe nei ro ke youtuber so dei no ani phono chini kau bru bai ke ye chini mam pham chim chu tre bing kau mai ya kheng tung nei ro abdi ro no chiri ye subscribe ye sak na ne ke chung to mo e ke chung je hem he nei boro je phainai joto suha boro ke youtuber abro wo chung the the me nei jui sa idea share khelai ye thok ke khalai ha bo no chini BMA Bru Media Association himale ung ha ke boro je boro phainai ro no ke ang sisa ain dio ang khakchang mo saru mo phono ha abin khipie nang no sisa ang matang ke samchum ma ke hani ba lai mung ma ba lai mleng ya kau bai ba lai mung ma ha ke ada haule chini chirung ya ke phono ung lai no pho ma chung ke abdi ma no chung krui pie to man ba okay nang no sisa wain sung ma sai som kau sing ke chung phono boro tini abo joto suhano phai pai riye bono Saudi ye khemeni ma ja phono ung thai yar bi phono nang chi mo bai khe no jang ha nang je salai phu phono si sam chi so na ye nang no joto hano ma sam sa ke chini je bo program no tini sung mung ma phong tho ke borom thak mung ma phong tho tui thene le jang chini bo BMA ni president chini GB harba nong tho ke ain kaule bosu no pai ri tina joto no khachang mo ko ma sau skang thero chung kaut mau ha ya khosio chini sni mung ma skang thak khenai ang Palestine pair project ni mon jarawa ang sanai jangbo aini samot tongnai khe bole chini central YBA ni president se bungkhe keha party phungya ro chuno naikhru ye nangkhru phaini se inke taule keha ke sungye brown background ni zero sungye chunghale ne khena jangbai chingchi ye mung party akhe male party daito lai tongphi tong khaksa bari ke tini rojora mai mon pandawo ke ang bangkal saya ini mungke bizoiri yang hibo arengke tak kita ang parti nongye representative fai mole BJP Bharatiya Janata Party arengke ta parti ni trudio daito mai mak sing pibale Kanchanpur Mondol ni social media ni ke ha member of placing to committee ni arengke Janajati Morcha kono Mondol committee ni ke ha member no asin khakcha to na ka khete kya na la finai bar khakcha ma to ke jo tonos kam phero khompo tini chini Bru Media Association hi je ching salai ma ke skam phero ang ain introduction din chu ain mukhe Bitendra Riam ang tawo tini representative hisabe phaimo khebo Bharatiya Janata Party BJP ni ya Kanchanpur Janajati Morcha Mondol Committee ni সদস্য ke basulu ain ke khakcha ha khejang atane bari khaksa yama to skang thero chini bruni ke ha youtuber rauno aini mkhani hamyomo poila oya phayo mangmi hasing ke bodi ki ekta ke ha logo project jo tono serial man step ka hamla ye tini bodi ke program ke mai moro ni to ye
samak jo tom khorang Kakre no. boho keha chung development ni bukhawa generation to generation jebabe chung develop o abodi ke develop ong saya tini bodi ke program laru mai marole keha rangjau ni dam tungmo abo dam ni slai po tahamui lo nang thie aini khaphango ma tongo akambo skang thero brau no aini mkhani hamyo mo ake thummo jotono ya phayo ke tawang aini porichoi no sa sam thanai angke political haya kosmis kango ke poilao Ministry of Donor ni keha project NERLP yo tamo North East Rural Livelihood Project abo pai ke ang abo no ya karye IPFT Indigenous People Front of Tripura wo Kanchanpur Divisional Committee ni Secretary yo samung tamo abo ni poreo kang politically upgrade ongye Central Youth IPFT ni Assistant General Secretary yo soha engke abo ni poreo kang sangathanik matters of hilai mo bai khiye kiba Modi ji ni nai hui mungno hamyo ye Bharatiya Janata Party yo ang samung tau bortomano ke tang tongo Kanchanpur Janajati Morcha ni General Secretary port no tuye no ang tau ke Bharatiya Janata Party yo samung tang tongo khaksana Hakcha chungjo tonai tonero siani ke jang krok tham ke BJP chingha na ke jang tre tongkho mung ke Haksong Wilawo ang BSA BMA no Nrau joto tinio chungno boro iringe chungwe ha po bodi kia su bosio political jat chung tang lain to nimba chung joto political lo tu ye chung bodi ka chung le ye koma sale mani jora maya ini nrau ko Bru Media Association weekend no snin le rimon bo ibare ke Haksong kaya ang ani mu ke bo kosram ria ang Partai IPFT Kanchanpur Division ni Assistant Secretary po do ata to Haksha IPFT ni Assistant Secretary Kanchanpur Constituency yo Hakcha jang Lumkha jatona তিনি এই মঞ্চ বা বিভিন্ন ধরনের পার্টি নিয়ে হইতে রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসাবে দङ তবে आं आंनि परिचयनो सानथानाय आंनि मुं देब्रत रियां आं कांचनपुर साइड नं कन्स्टिट्युएन्सिनि सेक्रेटारि हिसाबै तबो बर्तमान सामतां दङ पार्टी IPFT नि तरफ থেকে Hakcha jang keni rauke IPFT ha inke jang klak tham tongphio chungchi ha sungphinai jang atan chimai ke sungphinai mumbai partio tok khetot majama daito lai tangphi tong Khaksaha aini mungke saisto ramria angke tabo bortoman tang mo CPM tang tongo ya CPM ni potman ke Kanchanpur TY Mokmar committee ni সদস্য আখে bo Anand Bazar LC po সদস্য ke tawo kau sumo bari khakcha chini bo Bru Media Association robai ke tini chungno kau sumo body ke chungwa ha pho kau maro masalai am tini chung body ke masalai morau bari khakchang ma tongha bono in porichile chungke Bharatiya Communist Party masbadi CPIM no samung tango chung khakcha CPIM ni TY Mohkumar সদস্য TY মানে জয়েন জয়েনি থনি সদস্য মকে মানে আরনি member khakcha ha arno kejang atake jotono khakchang ha aini mungke torjok mariang ang ta bortoman political thung tongmake CPIM Kanchanpur Mahakama Committee ni সদস্য তথা Bandarima অঞ্চল কমিটি ni সম্পাদক কেজবনরাও Bru Association Media jebo dekhine ma samurong no tui chaye joto sing rugo panchai no khnari mai mo petha khakchang no ma tongphiyo khakchang ha khete ke ha tongphi kho CPIM ni barike Bru Media Association no betha khakchang ma tongo aini first ang mungke Kolendra riang ang samung tamu ke angke CPIM no Anand Bazar Ansol Committee ni
GMP Oncol Komite ni Assistant Secretary siang po. Ke bo tinio bet thakak jamok karong ke cing bro ni unge media rau budi kes kang skang po baik khuye samung ta ya. Sport cha tong ha sport cha yang tong ha abon report abon kok na po nam chu tu nai pho mak nai ya nam chu tu nai pho nu ya ung tu nai mano ta o se chung budi ke joto no nu sok na ma joto no na sori na ban no pandra samung tui saya tak mon bo e bet tha ke nau media ron no ang khak chang mo ya phai bono ai ko khak cha ha tai ta o chung ha tha jang e klak tham mai kha so ton ro ke CPIM se ge jang khau bai ke tipra mo tha tipra 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 party chi se bungno bini mumbai ke mazama dai to la ya ta o tang phi tong ta o chung ha lai phi nai skang tero khak chai ma tu mami jebo pandano tui saya namne rono amai ni khapang khak chamo ya payu abuni loge loge tini Blue Media Association brown tui sawe bo pandano nam boye ambo yang bari ke khapang khak chamo ya payu abuni loge loge o ang muhadeno ti pramotha ke party ni ang 10 subjournal ni chairman mungke pronendro yang khak cha ta le chung jo to brown is ni mu ma le khepai phi am bo ye ta o khe tre sung mu kho thane har bo ye nai to ne ro jo to ya phang chim chu dop sore nai bai inke tre te state Assam Mizoram to ne ro le je phora nang to bo chini Tripura pho chini Kanchanpur constituency ni bro khasa khe nai ko na yang palma si ma mi si khe boro ta o tui the to ne ro se chini Kanchanpur constituency le bro ung tong ba ye bro kau samo chongmo samu ta ni ma ba to sro no chung khasa khe nai su e si so ye biskang election le chung pho kaham khe chini po pandawo tui the nei kam se ko no pandawo kaham khe bro kau samo chung bro no sungnai abo kaham khe chung pho khnai to na ye nai to na he palma sem phiung khe ta o ang jang mai che sung thanai jang khe tai pu samo CPIM se jang che sungram chu tong ang CPIM ke chungjo to si to mun ke lai thangnai won chin chemmo ta obro biskang phu chi ha bak ta khrai le phi tongo arum ba ya song chumong bang ma tong brong sa ka pho enke ta ke ta o Tripura wo tui tong nai ke IPFT BJP inke ADCO ke bala Tripura mo tha bodi khie theka tham khyong tong mo nim sero jang CPIM ke ADCO pho no mai ru yang tha state of phone mai ru yang tha ne are khyong ye tongo bara khe jo to sayen halen panawa ang ta sum chu phiong lai thangnayo CPIM bo chini constituency bo 60 o kraye thangmon ni le majama orthong thok ma tongyang ang poila samcho chini bo sai constituency o kraye thangmo karong khe sara Tripura se chini saita asono chung matro 16 ta জিতেও কারণ হে মামি খে থানাই 2018 বিধানসভা নিষ্কামো কেন্দ্র নিব্রর অমিত শাহ যেমন যোগী আদিত্যনাথ মোদী চিনি ত্রিপুরা স্টেট হাও ভাই এব্রাং বিভিন্ন চিনি এনজিও টনাই তাকুর ব ত্রিপুরা স্টেট অফ পিপল পার্টি IPF তিরন ব্রাং পা সাই ভাই বিভিন্ন কক মা সায়ে ত্রিপুরা ল্যান্ড চিনি ব স্টেট অফ bo IPF ro ke Tripura land demand abono success kena himo kaupi sapemo bai chini NGO tongre onang khru laino paiha ke pre karon ke bekhiye kormachari rono ko sahabrang chung pai ke sebe pe commission nang no rinai himo bai no bibinno regani mujuri barau rinai bura bata bitti barau rinai akhe rega mujuri e din sal barau rinai ke kangal rauni chamung trek kaham rinai bekar jubok juboti rono kormosungsta rinai mane komosung mane tangcha therinai abo rinai hiye saphaya ke jonogon CPM no abono khathai paiye CPM no khiya obera pai tha ta mami ke 25 bosor na ha 25 bosor lai ta ha de ham phinu ta ha bo kauk ma sa ba kaham deng phinu ye chongmo bai khiye je burat burchuk rok pho join bazar rok pho snung tongnai chini school busa rok pho ba CPM no bera pai tha ka jang khatung ha
थांखे जखनि पाये जोंहा 5 बोसोर का abong ba yang nan ne ke jang BJP ro no sung chu phio tai phu jang sawo bura batari nai 7p commission rinai matmari nai yak bang maya cha bo ye CPM no ke bera pai tha ya khawo inke taw bo ya cha mo su CPM ro are na ya cha mo le BJP ro bori nai ya cha mo le BJP ro jinglem sam sa ya phi hano 7p commission rinai bura bata chukhe dam churinai hone bura ro ni pension chukhe nai matma khenai mo ya cha mo le nolem sa anjari har ya khongpitong खा गाहाम ब्राव साबो गाव बुइनो जों जेहेतु थांनाय 2018 समाव जुट खिए सरकार फैया कसनि सिगाङाव जों एकटा माहिनाय प्रतिश्रुति रिमो एवं आबो प्रतिश्रुति तिनियो जों नायनायखे नुओ जतन सियो अखरे अखरे जों आबनो गाहाम खे चालुयो तिनियो जेमन बुरा बाता एक समय CPM चालुखुम समय 500 टाका मायो आखिर सियो जे आं सिमन मतेले जों ट्राई सिसो या तखन समेलम सामाइले सिया किन्तु जे आं सिमन जरावले 500 टाका मायो दुनिया बुरा बाताम सामाइखे 2000 टाका दिने रेगानि रां बारो रेरियो रेगानि रां बारो रियामो थांनिबा सरकारनि सावके एमसाउं आरो जाराव जों सियो 150 टाका एके तिनियो जों रेगानि परसेंटेज 212 देखि मातुं किन्तु बिसकांनि समय नेक्स्ट फाइनान्शियल इयार सफायके 360 उं फाइनाय हि जों सरकार सिद्धांत लामो थांनि मानि विधानसभा अधिवेशनाव होनो पास उंहा के अबदि मुं था ये दिने केतै samo 7p commission ho ung pai ha 7p commission किन्तु ब्राउनो ताव फोनो कर्मचारी साकाफो जे ब्राउनो दिए थेगे बारो रि देउ 7p commission फोनो ब्राउनो अनेकटा ग्रेड नि हिसाबै दं जेखाने कर्मचारीखौ बा कर्मचारीखे थाहां पाइयास करे आदा ग्रेड दं जुदा जुदा ग्रेड के किसु थांसले माइक ना abo ya chakmo sampi sale churi thangmaro tong ha ke चुरी हा बोले अवश्य ari ho 7p commission pa toilong ya khune बा तैले उमैया को आब्रन सिंताइ साबदे हा कर्मचारी सिंयोग बां मा केटागरी दं माने ग्रुप डी दं ग्रुप सी दं ओदिके ग्रुप बी दं ग्रुप बी सिम ग्रुप बी गेजेटेड नन गेजेटेड दं ग्रुप ए दं ओदिके मान सिंयोग न ताइ सादे विभिन्न केटागरी 12 रिहा किन्तु 100% से सक्सेस केमिया कनो किन्तु बाले चाकरी फनो पाले माहिने रेगुलार रुपया मा दं पायो तिमारो को दं sampi sale chu ha kaune jang tau sisa sung chu phio ke tau sa thamo pa ha chupai tham ye bole kau gui dong no आसु 7p commission या को 2.5% माइक ना आबो सामो मतेलंग या rega rawle break he रेगा थांनाय बामफ्राम सावके 177 टाका हो आरो 340 टाका माले जों दाव हमया को 200 दिन रिनाय हमया को आखे बुरा बुरचो बाटाराव ब्राउनो 2000 या हाथिनो 1,46,000 त्रिपुरा राज्यव बाटा ताइन खाये ब्राउनो बाराव गेओ के टाके माय मले नुया को 5 बोसोर 60 बोसोर काने मा वो 5 बोसोर सो 60 बोसोर बुयस काने मानो बाटा टारि मले नुया को चु inke inke CPIM le kau pai thang min khene ta obabis kang pai nang mi ongke body mai wala bre ke habala nai rong ye chong phe tong sasu simaro de tong chini chung kau ke election manifesto nang bisna election is kang bo chung pai ke khene mudi male mang phi tong body coat ma de yola chung je sisau mon jorau ke bo bis kangwo alliance congress mai no ha jut ke pai phai ke je social media rong go ba chini rajyo sampado jitendra chudi bungbo sao prothom sarkar phai ke 10323 je chakri khwe nei rong no niyai rinai mane brangno sujug rinai muma to ake बुरा बुरचो जे साइबो सरकारनाय रंनो ताउबो बाटा सेनसम या खरंनो ब्रनो सेनसम खेनाय के ट्रे जे थांनाय 2018 नि सिगाङाव जे सगो पुरो कारेन्ट सक दङ सक यामा आबो नस्ट दं थांनाय मा लामा कारेन्ट राव लामा राव आबो पो नस्ट नामनाय के चिनि शान्तिपुर पीएचसी अस्पताल एन्डुर चालुं या राव abro pa ha
abdra ko khulok pai nai kuno sna khulong nai are ye ne habala to mo to bo khe pai khe han ne inke sungmo jang sungkho nei jang phono pa sungnai taon jarawo CPM rao nau ni bo Kanchanpur constituency nai sumole ma nai somole habale bre khong tong bo bis kaule bo election le CPM rao le pai thokhe de ma tong ya ma bre khong ya phin rao ni chongmo le jini chongmo khe bole jono ko ni mo chi jong pai khak nai kono jong sasuk maya জনগণ যদি সে হামে মো তংখে জুন বুট রিয়ে পাই রিনাই চিনি জনগণ চিও চিনি আসামা তৈ ke proja emne tol are ke kaucha nei mon chile CPM ni habale bre khong tong tawo sini side nong Kanchanpur constituency yo sini songma bokhe motamuti chung keha party no pho haya hiya kau khe pai thau bobis kai election le bre khong ya pai thau khe de ma tong ya chung sini tawo ni position ni ওকে কাহাম খিয়ে সুস্থ নির্বাচন যদিও উমিকে जों फाइमाय नाय हिए आसामा खेमतों bo phainayo ne khakcha ma su ke ma tong ke jangtre sumchu himo ke bose BJP bai IPFT skau ke palong ye samung tong ha boro taule BJP bai IPFT nik charole break khong phi tong hambai BJP bai IPFT tao মানে সরকার যে চলে তং সোহাল এলায়েন্স পার্টনার ন তং তে তাওলে মাজামা গাও সালে তাও তো সামিয়া আরপো ওকে চুনি থা বা আবো তো সেন্ট্রাল লেভেল গ্রাউন্ড চলে তং তিনি কোনো নিউজ আপডেট তং আবো যে মাইনাই IPFT ni working president chini brom nam prem kumar riang bai hemant biswa sharma malaya kauma salai niye abdikin maro news ro kuno ka tong ke abo tao alliance base kau ungye deba chanai ba chaya boto chungsa sumia kheta onjorale BJP le kya pho palungya khong to hanane BJP ta onjorale kya pho palungya asa kiu palungya no sang ni shukti pradarsan jotono 2023 bo taklem bosor khonai hinno asama inke bo phainai bosi bo election bo phainai election le BJP le bachini 60 constituency le break ha bang phi tong pai thokhe ma tong ya ma break ye bebu jan dolong phi ha kheno ha pal lai phi thau ha BJP bu sang chong phi thang khen ro le break ye chongmolang phi tong chong chini standpoint clear je Kanchanpur 60 constituency yo BJP 100% ni saka to kamaya 100% pura khe chini chongno plai khiye ro tong jemon survey ni mutabe जेब्रो educate ong tonai ro kaham ke samayo clear je Kanchanpur chung BJP ni ke ha घर घर BJP ni अभियान घर हर घर BJP घर घर BJP ni chung 20 ADC village kau 10 da RD block nimsinyo Laljuri RD block nimsinyo 13 ADC village kau tawo krongha ADC village of kroi kha je BJP bo jagao kroi hane ma पा जागाव न चुं कमिटी फॉर्म खेये एवं नोबयो न चुं जेब्रो बीजेपी न हामियावनाय आबोबि नि न चुं स्टिकार फेनाय हिये न बीजेपी गवर्नमेंट तुइमो ब्रेक हेड मा तुमयाव हिये चुं सुङो जदियो न बीजेपी न हामियाव हुनखे नावनि न चुं बो स्टिकार थिये खिनाय मोस्ट वेलकम हिये ग्राउ साव वेलकम मामिखे बुरा बाता CPM साव खेबो मात्र 500 টাকা নরাও BJP খেবো আবনো 2000 টাকা হিয়েনরাও রিমাইমো CPM le 2000 মালে কেহা সর্বশিক্ষা ব্রাও যখন চাকরি লাও 2000 টাকা আবসে হিমবারনাউলে আবো বুরানি ভাতানসে পেনশন ভাতানসে বুরা রাও অচল রাওনসে 2000 কে রিতং খেবা নাউনি খুয়ে BJP নি খুয়ে ত্রে বেহতার পার্টি ক্রই ইয়ে যত জনপ্রজা আবনো কাহাম খে হামিয়া আবনি খুই বিয়ে বুরা বাতা বুরচৌ বাতা যখন বিজেপি গভর্নমেন্ট ফাইমনি উকলাও 614 মেম্বার কে তাক ইয়ে বারমব ক্লিয়ার কে দংতাও যে 6426 কাঞ্চনপুরনি আন্দারো বুরা বাতা বুরচৌ বাতা 2000 তে থেমাইনাই মা आके आबनि खुइफिए जेफो बो फाइनल इलेक्शन ले बीजेपी ले एक्सियर 100% खमा का पाइने खमा मामी के परसेंटेज नाइदि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि परसेंटेज न हिसाब के नाइदि एवं
लोकसभा नि लाइनाय लोकसभा नफोरनाव हिसाब खेनायमायाव गाहाम माखियो जे कांचनपुर डिविजनाव जेब्रो इडुकेट दं तंनाय रसियो जेरो बीजेपी नि खोयेत्रे पार्टी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट फोन खेमेनाय क्रेखा चाकरी खेने रोको हामियो बीजेपी नो हामा हाबाने इनके आदा आदा खनाफियो तबो शांतिपुर देखिनमा साखान शर्मा हादुमा देखिनमा लामा पाया पाया जागारावो बो बीजेपी सरकार नहा बीजेपी आईपीएफटी सरकाराव जोनो खेरिया ब्रबा मावमी अबिमा के गोबां माखिए कावया लामे के सापै थाङो जिनि हस्पिटाल काहामा तांपाइले खैना फियावसे ताओ खुलाव फरिया सि आंथामि बो देखियो मराव बाय मराव नरावनि बीजेपी सरकारले बनले ब्रेके हाबालानाय बोलाय थाङो बसिबाले लामाया दै नंहा तिनि जराखौ खुलाव आंथाबा बो बिसकानले ब्रेके चंफि तंबो जिनि कन्स्टिट्युएन्सि सिं बांके मा संफिम सङा बारे खाकजाङो लामा पाया पारियाव नायमा आबो बीजेपी नि खोयेत्रे केहा गवर्नमेंट माया जेमन साखान सेरमननि लामा 42 crores नि अलरेडी सेंशन अंख ये टेंडर अंख हा टेंडरो केहा वाइनसामाय हा हिमबा आबो टेंडर न बं रिजाइन रिया हा बं मांग बगे बो साखान सेरमननि लामा न बं रिजाइन रिथां आबो नि तो आं सामाया बं मांगे आबो टेंडर माइमा रिजाइन रिथा सामाया तबो बं रिजाइन रिथामन सिनियो के साखान सेरमननि 42 crores बाइके सेंशन के ओमबो के लामा आबो कैंसिल ओंथा कैंसिलेशन ओंथा जदियो आबो टेंडर माइने हासे सामुं तांमं के ताव सामुं चले हा साखान सेरमन पारा लामा तावले टेंडर ले कैंसिल होने तेला बोले नामा सिया काव तावले क्रेडिट नं तोन हाने आबो टेंडर से जदियो रिटेंडर ऑन के चिनी कॉन्स्टिट्युएंसी नि जरा एमएलए मंत्री पोजीशन गवर्नमेंट नि पोजीशन तंनायमा एडमिनिस्ट्रेशन पावर तंनाय आबो बुंबनो खुसखिरोनि नाव हिमबा आबो बुंसे बो कैंसिलेशन ओंथामानो रिटेंडर के दिहिए बुं आसुन जरा सानायबो सिया तार माने बुं साखान सेरमन माया मक्रय बो आबो क्लियर बो कैंसिल थमले सरकार नो कैंसिल खियो आबो सरकारलेस पॉइंट बीजेपी सरकारे ब्राव बोनो इशू टेंडर इशू के फिए बोनो कैंसिल मले मा उम्बा यानो ता कैंसिल हातेलेस नामा सियां के लामा क्रिसमा तंलाय फि तंरा हमबा ये बोनो कुची हामरिफनेले ब्राव सरकार तंबा ये बोनो ब्रेके हाबालान मरले तंतं फि बोले बीजेपी सरकार याखा आबनले रिटेंडर थनाया जे समय आईपीएफटी नि मिनिस्टर जिनि बेतन फाटा बुं तंफुओ न बुं मिनिस्टर ओं तमो ओंया खसनि सिकाङो बुं एमएलए ओं तंफुओ न 42 crores निबग के बजेट सेंशन ओंगो हेमबा आबो कैंसिलेशन ओमनो बुं साफो नायरु अनमा बिन बगे के हा बधाय मावमी बुं नायरु मै आबोले बुंनो सुंखे से चुं आबोनि काहाम रेस्पॉन्स माइनाय आखे तो बुसकां बो 23 नि विधानसभा जनरल असेंबली इलेक्शन पाइमोनि लगे लगे न जखन बीजेपी राव पद मार्कार कांचनपुर काहाम के आचौमनि लगे लगे न साखान सेरमननि रिटेंडर खेन मान बगे बंगमा हाई लेवल बायफो न आं निजेरफो न कमा सालयो जेमन सिनि प्रतिमा भूमिक फाइबो आं कमा सालयो बन बिसयो पाइ आं थांखे कांचनपुर कन्स्टिट्युएन्सियो बीजेपी से पाइ आं थांखे आबो लामाले हे स्काउंनि के तंफिथानो जदियो पाइया औ थांखेले आबो लामाले बीजेपी के तो पारिमाया तार माने आगे न थानाय हिमबा बीजेपी चेमनाय आबो कुनु काउक्रुइ बीजेपी 100%